Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog Dejana Dragijevića, tvrdi da nije poslao informaciju o navodnom pronalasku dvogodišnje Danke Ilić njenoj porodici. U razgovoru za Mondo, Radoslav je naglasio da nema veze sa porukom koja je navodno stigla Milanu Iliću, djedi nestale djevojčice, a koja je trebala da potvrdi da je Danka viđena u Düsseldorfu u Njemačkoj. Radoslav je ranije izjavio da su njegovom sinu Dejanu i njegovom kolegi Srđanu u ovaj slučaj namjestili njihov bivši direktor iz preduzeća vodovoda Bor. Ova tvrdnja ukazuje na to da Dragijević smatra da su njih dvojica nepravedno upleteni u slučaj i da za svega stoji osveta ili zavjera. Dragijević je otkrio da je od sina dobio pismo iz zatvora u kojem ga Dejan obavještava da ima dozvolu da ga posjeti petkom, ali samo uz prethodnu dozvolu višeg tužilaštva. Međutim, Radoslav je skeptičan po pitanju mogućnosti da posjeti sina zbog financijskih poteškoća. Ja to nisam učinio, niti smijem tako da proizvoljno da dijelim informacije, rekao je Dragijević. On je objasnio da je situacija komplikovana jer su njihova kola još uvijek u policiji, a on nema dovoljno sredstava da plati prijevoz do zatvora u Zaječaru. Radoslav je također naglasio da nema nikakvu ideju o ishodu trenutne situacije i ističe da djevojčicu nikada nije vidio osim na televiziji. Nemam ideju kako će sve ovo da se završi. Pravu istinu znaju sin i njegov kolega, dodaje Radoslav Dragijević, podvlačeći da je jedini cilj da se otkrije istina i da se pruži pravda za sve uključene strane. Ovaj slučaj izvao veliku pažnju javnosti, a porodica Dragijević se nada da će se uskoro saznati prava istina. Situacija je dalje neizvjesna, a pritisak na sve učesnike raste kako dani prolaze. Radoslav ostaje uzdržan u svojim izjavama, inzistirajući na nevinost svog sina. Sve oči su uprte u pravosudne institucije koje treba da donesu odluku o daljnjim koracima u ovom slučaju.